سورة الفرقان أمبنا وني آية بيدونو أني كوننتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu jumada al-ula minye hijra sankalo duruna bisuye otani nani nai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani kele sankalo tani fulanna bisuye otani sheginai ambe bako jikorni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام إلى آخر الآية. درست من آية من كلنا نهاية ولم بودلا نيالك وتوكل على الحي الذي لا يموت. على كوي تشيد ما يكو شمبه مسما ikika ko shinshi masaka masami na nyana malendo atesa wasabbih bihamdihi ika subhanallahi fo katanu wa kafa bihi bi junubi ibadihi khabira. Ala wasara masaye bato fenye bato femina abaka jo abaka junubu bedo ika junubu gundolama akononalama abangale ala babedo ababe kalama ni aya bi odon nofe. Alladhi khalaqa as-samawati wal arda masami nye masaye minyana malendo na tesa ale ala de ye sankaba wolon fulada ana ka korota na ka yuruwali na ka bonya wal arda ale ala de dugukolo da dugukolo min be duguma ana ka yuruwali ana ka bonya wama bainahuma ani min be sanni duguce ala de taye nunun be ale de kam marali be nunun kan aye nunun da fi 6 ayyam tile woro de kono kata dumasi dali daminana juma dali bana alama dali ke sibiri ama sege fana de summa stawa ala al-ars o kofe ala dara kenyela la resuka. ahli sunni wal jamaa uka aqida ala bella resideka ninyi aka doniye ana aka yeli ana aka korosili ana aka marali obe fambe ni ala yerebe sanfede. Jahamiya uma soma ali ashaira uma swama jahamiya uluma sokwala be sanfe ali ashaira ulu fana maso ala be sanfe me ulu be aya nunun ta'wili de ko ala kamarali de be la resu kam ya yerete
من نونن أهل السنة والجماعة كعقيدة وتنيغون تاولو يبيدي أسراوية أهل السنة والجماعة شيبو تابينو بيبن منك الله رب الله رسول سانفي شيخ الإسلام ابن تيمية أكو كتابه كنو العقيدة الوسطية أكو ألا يا يرا أكو على دالا كرينا لا رسوكا آية ولن فلا كنو قرآن الله وتسورة كلونا يرفل لكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش نبي سورة الأعراف كنو آية بدور أنيناني ko ale ala de sankamolon fula da ani duguma kololon fula ko tigi ala de masami ni sankamolon fula duguma kololon fula da tilo woro kono o ko fa dala kirnyara la risuka suratul araf aya bidur nani abe ni aya kelim ni gona be suratu yunus kono inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam ثم استوى على العرش سورة يونس آية 7 ني يرفلنا القرآن كنو ني على بافوكو علي دار كنيرا العرش يرو 7 الله الذي أرفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش سورة رعد آية فلانة ko ala de masamini sankabawulon fula korota ka soro tulumatu koro ko na yere nyabu la chogomi ayere nyaba la chogomi o ko fe adala kenyera la rishika yoro sabane suratu raddu kuna ya fulana yoro nani na ala ko arrahmanu ala li arsi istawa o be suratu taha kono aya duruna ko ala ko dala kirina la rishika yoro duruna alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama baynahuma fi 6 ayyam thumma istawa ala al-arsh min bawqula suratu furqan kono ya aya biduru ani konontuna ni yoro woro ne ni nyogona abe suratu سجد كنو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش سورة السجدة آية 9 نيني غنبي وتورنا ولن فلنا هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش سورة الحديد آية 9 suratul hadid aya 9 ala de masay nayo sankabolon fula da ani duma kololon fula tire woro kono o ko fa dala tunira la rishuka aqidatu wasatiyya shaykh islam ibn taymiyyah ko ni yoro woron fula qur'ana kono ala yere ya kala rishuko sabati ko ale be la rishika de astawa ala al-arsh bul qaym ko salafu ya tafsiri nani استوى وآلى وارتفع وصيدا سلفو يني قرناني دفو على الله رسي سنفلالا استوى كدالا كني وآلى كقرطة وآلى كاكا سنفي وارتفع كقرطة وصيدا كيلاك ako salafu ye ni mana nani defo istawala o nini alaka lare si sanfe ko ala be lare si ka della durubala alquran wa sunna wa ijma'il umma wal fitra wal aql ni fe duru be ya sabati ko ala be lare suka Qur'ana ta waya fulanyo kala hadisata ciden ka kuma ya fo hadisa la kwala billahi su san fi hadisa sahalen kono aka kai wale ya yira kwala billahi su san fi don mi ako shebon ma
ako yala cide nya la shawma ba aka kutuba la ka hijulam la arafa sebo ko ho aya bulu kurta ako allahumma ashhad ciden ka kewale yayira wala billahi rasul samfe aka sabatili yayira wala billahi rasul samfe mawiya ko abaka jommuso horonya ciden ko sana ika horonya bila kana ya fulo jommuso inana ciden ko aina allah ako jommuso ma ko ala be mi qalat allah fi samai jommuso ko ala be samfe ciden ko mani ana ako ne jonge ako anta rasulullah wa qala sallallahu alaihi wasallam itidha fa innaha mu'minatu ako mawiya mannin kan horo ya ni mu'mini musode ciden ya sabati ko ala billare si sanfa ka sunna kuna ka sunna la hala sabainde qawluhu wa filuhu wa taqririhi aka kuma yirara billare su sanfa aka ke wale ya yirara billare su sanfa aya sabati ko ala billare su sanfa ni fulan nay sabana ijma'ul umma doni ke baga bebenin baka ahli sunna wal jamaa shaybau tabi'inau sosoli tunu yogonce ko ala billari su sanfe dalla sabana al fitrat dan fen be kelen dan cogo ala ya bili hakilini nin kono ko ala billari su sanfe o de yasro ito duwawu kela siye na be duwawu ke fo aba tege jakata sanfe mun ba kono min ba dancogo la parce que ba do dancogo ba yira min bi dancogo la ba yira ko la be sanfere do ko la sima tege biri kata duguma de ba tege takata sanfere hari bagaw ni dabaw adona nu ba fe ku ka ko yira la kala deligu kunta sanfere har bagaw dancogo ya yira la be sanfere e hari firawuna ako hamana ka etasi jando dila alaye ko akata sanfe akata musa tige alallaje ko ale jigila musa e galonde tige har firawuna minye kafiri ya do ala be sanfe har firawuna ninte ne dolla dolina nanina anko abul mualla jawni azawni karamo do de do albas ala sharia shiraka abake ka kalandon kala unana la ka sanfila yoro la tora ka munumunu ku ko ala be la resi sanfe kasura la tumbe kasura la resite aka kalanden do be ba fu hamadani akwan karamo minye ala kan la resi koy Allah fi ka bola do kala juman be na be do ke na ta tege jakata sanfe karamo ya tege da ko hayyarani hamadani ako hamadani yin bila corona filila hamadani yin corona fili ayin bila corona filila bebe do ke ibi tege jare duruna hakilima be bolo karasa be duguma ani karasa be sanfe korta be jumana sanfe la donc nin dele la duru ya yira ko ala be sanfe de la duru ya yira ko ala be sanfe de har bi mogomnu do be wudambi kata doni ma uludu be ta sigi ko minye ala kallari shi ko go munumunu ko uludu se ka do hada madenka hakila kila mi ala ko ala te sanfe ido fato la mi ala ke momin to fen kalama te dina kalama makala ate qur'ana do ate hadisa do ate salafu ka kuma do e be se ko tropeke e pale sharia u fule malik majhabi mo tama bi ni ala sharia hakilina de bula ne ay maliki la may min fala kala risikola ke ka maliki to ka jama cela be kala ndo lakala do na maliki ka jama la tuma min ni kali wakati munana ako maliki marahmanu ala al arsi istawa wa kayfa al istiwa ako maliki ala ko ale dala tinyana la risika ma la risika adala tinyara la chogodi ala be la risika chogodi ninin kali telma kaye maliki toro aya kumbiri awashirade o ko fa ya kumuli ako al-istiwa ma'lum
والكيفية مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما وراك إلا مبتدئ فأخرجوا أني هذه المبتدئ مالك كو ندالا تنيري كنكا أنكار بوكان ودونين دو الإسلام معلوم والكيفية مجهول ne ala be cogodi laare sika akwanto do ala mo fanya chide mo fanya ala ke cogo laare sika ntodo e ba sabata ala be laare sika bima yaliqu bi jalalihi bila takyif wala ta'til wala tamsil e ba fode ala be laare sika ke cogo minye ala yereja ke cogo min kakani ala kamasaya anta cogo fo anta misaliya anta fotaka أقول كيفية مجهول ألا بالله رشك تقومي أنتو وما فاني والإيمان به واجب مالك كل كلمة ناي قال بالله رشك أقوي كواجبية والسؤال عنه بديا يكم مغني كان نايره كو ألا بتقول الله رشك إمامنا مالك يكون نين كليه بديا ده أو أقول شيء nemi ejate mina fuye nemi eye fuye eye bidiya mogo de ako kalandew ma aye nin bidiya mogo bonka jamala aw ba fo ko aw be malika ma jahbila maliki ko mogo min maswala kala resi sampe ko me bidiya mogo de ko be maliki kama jahbila so be malika ma jahbila ite malika ma jahbila de wodi atu mo ko janto yoro la de mba fo wakati be maliki mugo kalde wa maliki majhabi kam mugo laban chaman de be o ba fo bu maliki kam majhabi la iba suradu fiqhiyya ibe maliki kam majhabi ka mi aqida ite maliki kam majhabi ka o chama maliki ranka chaman ka anka jamana ku farafina ya fiqhiyya o ba fo bu maliki kam majhabi la mi aqida ite maliki kam majhabi ka maliki kam majhabi yede aqidatu ahli sunna wal jamaa السلفية مالك كافيدا يقول الأشارة نيم غمو بالأشارة وكهكلنا ذكا ويرى الله يتم مالك كما جابك يبدي أسرك يتسنن مغو كما جابك وتو كتابولك ويرى الله أو هاري فقهية ينيري فرفنا يتامن دي مالك كما جابك كما غو تامن دي ودن بك تمالك كما جابك هاري فقه وتاكا هاري فقهية وتم مالك كما جابك o misale do e munye ni bolo jigi kramo do delaka kuma ko lube maliki kama jabila delaka fu dawdabu nko te maliki kama jabila de abadam de ka ataka de ko munna akwa ni maliki ma ya ne tijaniya de ko mi ale be maliki kama jabika nko maliki tijaniya de ko maliki te tijaniya o kele nko fulana ni sallimu numbe bange ebi ka bismillahir rahmanir rahim eba bange farra salli duru la munu be bange ako nko risala ye mu fuye wala tastafziha bi bismillahir rahmanir rahim ko tunanu majhabu tilala ahmada ko bismillah be fo salli la mi ba gunda safa ko bismillah salli min be bange ba bange maliki ko bismillahir rahmanir rahim la taqra fi salati la jahriya wala sirriya la taqra bil kulliya imam malik ko kana bismillahir rahmanir rahim kala salli la pewire kana fo gundo la kana fo bangela te foye la tastaftiha bi bismillahir rahmanir rahim wode be rasalakum ubakaya malik ko kana fo de ko kana fo salli yere de bil kulliya la sirriya wala jahriya kuy kana gundai kana bange wode be malik ma jahbila hari fiqhiya ukako chamante malik kama jabika taqlidil ama nye karamo fulana soro yalla limido abeninde kay bake nye karamo fulana soro yalla de yan kala nya soro bennin ka bake ani abe fiqhi malik ala otekelenya de ani abe malik kama jabi kono tekelenya nin kafa mu jamana kono ko chamani bato choko chaman fulanka jamana kono uyen nyogo na doro ka nyogo la digala o madiri la nyina la ani abin majabi la ko kalanta de aqida atama uqadida te malika majabika fiqhiya yere utaka
donc kuma sahale nye bismillah ramane be fo salli la mi abe gunda da te bange ne wuro fle ka bangeli min ke be safa ka majabi de ka maliki tate ala ka famu dama donc kun karira ewa asabati lende do ala bellare shukade ninya ka doniye anaka kurusili anaka mara wode be fambe summa stawala al ars arrahmanu fashal bihi qadira ala de arrahmanu mugunnin kala nimbe aka ko nyado doni nyini mugun be ala do aka ala foye go kasir koya ay asta'limu anhu man huwa khabiru bihi alimu bihi fattabi'ahu waqtadi bihi ko doni nyini mugun be ala do abe ala ko kalama abe ala do ika tugu atigi ko ika la dege mugun be ala do abe ala ka kiru do ika tugu ko wa gad waliman annahu la ahadan alama billahi wala akhbara bihi min abdihi wa rasulihi muhammad aw bun kasir ko dona mugoshide te nimbe ala do wala akhbara bihi ani nimbe ala ko kalama katune ala ka jonka ana ka cide min muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamuhu alayhi sayyidu walad adam ala al-itlaq fi ad-dunya wal akhirah muhammad minye adama dembe nyema do jani lagra chogo bela muhammad minye adama dembe nyema jani lagra mugote ala do mugote ala ko kalama ka muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiru anil hawa alimi atakumani amin duwe in huwa illa wahyu yuha abe funfo abe wahaw ni ala ya wahaw min bilama fama khalahu fa huwa alhaq aw ni cide ni min fo anye alaka kibariyala dina kola ala kola wode cinye de wama akhbarahu bihi fa huwa sidqu cide nyan kibarani minye wode cinye wa huwa al-imam al-muhakkam alladhi wa nimaye min de kodo alladhi ija tanaza an-nas fi sayy wajaba raddu mujaihim ilayhi alladhi do ni mo soso minna wajibran ka sagi kata ledema ni mo soso minna awajibran ka sagi kata aledema fama wafaqa aqwalahu wa afwalahu fa huwa al-haqq ni komi na ni cidin ka kuma fotan benna ana ka barake ta benna wode cinyai wa ma khalafaha fa huwa mardudu ala khailihi wa fa'ilihi kaina man kana mi finwo fenye cidin ka kuma soso finwo fenye cidin ka kewale soso o koma sina asagilemba atigima o koma sina sagilemba fo bagama o koma sina sagilembe ake bagama kaina mankana tigi kera mo sugu atigi kera kabila mo folo yewa atigi kera waliju yewa atigi kera shegu yewa atigi kera fugu kalambagana yewo atigi kera hadisa dombagana yewo atigi kera tawsiri dombagana yewo atigi kera jamana be alede kalaninu katama be kawo akafota na kaketa nani ciden ka fota ye nyogon soso ani ciden ka keta nyogon soso atabe sagamade kayre mankan akera mu sugo amba ta sagamade anya farala wa qala ta'ala alakum musammin qurtalendo fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa rasuli alakum nayi mu soso fi mu fenna fi mo fe nin ko fitinu qur'ana ko tenni nasa nin fitinu ko ankata hadisi Allah jama'a sha musai ala ko fe mo fe shay fi shay nayi nyugo soso fi mo fe na de adogo yarawo akumba barawo fu musimani do tanka mabbi ala de faruddu ila Allah wa rasuli aya sagi kata ala mani cide ala tay jumae qur'ana ciden tay jumae na irete balola aka hadisaw
وقال تعالى لكم مسمين كرتالين وما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أي نقول سوسو كم فينا أكاكيري أيا سجى كتالا دما قرآن السنة وقال تعالى ألكم مسمين كرتالين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يتجي على أكاكما دفلين دو ألكاكما دفلين دو صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار قرآن بكباريا فابتشيا وعدلا في الأوامر والنواهي قرآن بنيامريكا كي أبي فكي أبي تليلندرو فاسل به خبيرا ودوني كبغا نينكا من بي علاكا كودو نا يمين فيه إكاتوكو قيل أكو دوكو معناه ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك كل نيني موني فاسل به خبيرا كودو كل نيني موني على يايرا جون نين على يكبر نيني وبو تشوغو دي لا كومي يكبر ناي تشوغومي كي تشوغو رتولا نوتي نين على يكبر نيني دي يكبر يا ناي تشوغومي دي اوا ابو تشوغو كلندل كودو كو فاسل به خبيرا كرويا نين دي بونكا سيري نين توسير فولا دي فولا افولو يموني doni ke baga nyinin ka minde ala do abe ala ko kalama abe ala ka ko do o doni ke baga sugu nyini iko nyinin ka naye min fiye ka tuwa ko ala o folo ye jonye dombe ala do katime ambeka dombe ala ka tubare do katime ambeka chide an ka tugu chide ngo ayo aka fota na ka ketala ewa an ka fota nan ka ketaw an ko ni chide ka fota na ka keta bila nyogon koro nan ka fota nan ka keta mini ciden ta yi nyogonta ewa an ka barake noy an ka tugu ciden ko ola nan ka fota ni keta mini ciden ka fota na keta yi nyogon bila an ko saga tigima kaina mankana aka tafsir fulo ninye tafsir fulana ala kamba yirede ma ne ala ye ko min fiye chogo mi de abo chogo de la وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا على بأن كريا مشركوك من بسجدوك على التناي من بسجدوك مني مويه أني يبطو في منفر على التناي ala ko nukuma ayen su abe sujudu min ke danfin ye ayo dabila aka sujudu ke alaye obe mufo wa idha qila lahum usjudu lirrahman nukuma aye sujudu ke rahmanu ye min ye alaye ala to de rahman aye sujudu ke rahman ye qalu wa ma rahman maka mushriku ba fu ko rahmanu ye jonye أي لا نعرف الرحمن أنت رحمن دو رحمن يجوني أنت رحمن دو وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن بس مشركو تنبان ننكريا على تقول من الرحمن كالا تقولوا مشركو سنن تنطوما كرحمن يالا تقول وتنبون ننكريا وتسواما كما أنكروا ذلك يوم الهديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كاتبي komu ya nan karya ciden ka tugumi hudebiya sa ciden ku sibili kalama min tumbi letri sabe ciden ni quraish ka kafiru nu nyogonje ciden ko ama ukutubu bismillahir rahmanir rahim ciden ko letri sabe bagama ako bismillahir rahmanir rahim sabe foro faqalu la na'rifu rahmana wala rahima maka kafiru ko وكنت رحمن دو أنت رحيم دو ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم أسبه كم إيتم باللتر سبه شغمي كقرون كافو باسمك اللهم أمبودي دو لتر سبه نين شغوي بسم الله الرحمن الرحيم كانوا سبه أنت رحمن دو أنت رحيم دو باسمك اللهم دي سبه كم إيتم لك سبه شغمي ولهذا أنزل الله تعالى
nindo koso tumamu yennin fo ala ya aya jiri qul adu allaha aw adu rahman ayyama tad'uhu falahu al-asma'ul husna ala ko cidema ala wele rahman wele ala wele ikala bato rahman wele ika rahman bato ni fula kelen kelen ni ala wele nay to nyuma ndebe ala la be ala to Allahu ya ala togo de ala wele nay arrahmanu ya ala togo de aya wele nay togo nyuman chaman de be ala la arrahmanu ya ala ka togo de ay huwa Allah wa huwa rahman ala de togo ko Allah ala de togo ko rahman wa qala fi hadhihi al-aya ni aya kunu ala ya foya wa idha qila lahum sujudu lirrahman qalu ma rahman ni ko sujudu lirrahman ye uba fa rahman ye jonye ay la na'rifu wa la nuqirru bihi anta do ewa ante ewa iswama annasjudu lima ta'muruna yala aw be sujudi ko e kanyamari kandoro ko anka sujudi karamani o be to ko be sujudiya ay li mujarradi qawlika e ka kuma fota doro ko yi sujudi karamani o ba mu sujudiwa o ba wunda sawa wajadahum an-nufura aw nin kuma min fule ninye nin kuma foto maka kafiru ye akana sujudu ke ala tanay ayo sujudu ke ala kelempewe o ye dode farauka bolika kabo dinala fa ammal mu'minuna min mu'minu fa innahu ya'buduna Allah alladhi huwa rahmanur rahim mu'minu koni ulubi ala de bato ala kelempu ubode bato ala min ya rahmanu ye ala min ya rahim ye ويفردونه بإلهيته ويسجدون له وبألاك كلمة بطوي وبسجد بألالا وغير انتفق العلماء دون كبار بناك رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع سجود عندها دون كبار بناك كوني سجود يرى من فلسورة سورة الفرقان كنويا ko sariya do akalambaga min yakala aka sujudi bi emin bal atigilame ika sujudi bi kama huwa muharrar fi mawdihi aku komi alayhi wasabata aka yoro la chokomi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam donc qur'ana ka sujudi yoro dode ni yoro yini تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ألبا أيري بنياك أيري سنيا تبارك الذي ألكم مسكا هيرا كتشاكا هيرا سبتلينو دامفيونكا الذي جعل في السماء بروجا مسميني دولو كسانفي bunkasir ko tawre wahiya al-kawakib al-izam ko dolo baw ko buruja kuro ode do ko etashin ko alayu bila sanfe la kurusili sababula ko do yake ode mi akon min banganino wal qawlul awwal ajhar ko kuma fulo ode bangaleno ko dolo baw alayu bila sanfe ko fonna kera no kusura ifonno o kera de fonno kusura illa an yakuna al-kawakib al-izam hiya qusuru lil hars fonna kera ko dolo pamunu unude kono be komi etashi no ube sankaba koloshi ko ni akera ode kusura in kera de ko akambe dolo bawde ma fa yastami qawlani ko ola kuma fula be se ka fara nyogon ka fo kusurawo anu dolo ko be de kelenya akwa be komi ni ala ko la gadi jayanna samaa ad-dunya bi masabiha ko ala ye jiya sankaban ko ayu masini dolo ye wajalina ha urjuma lisayatin ufla ma fara nyogon ka kelena wa ako fonna kero nyogonay wala ayen be se ka fula beta menna make o chogoye donc min yi buruja koni a tawsiri dolo bawde do ala de masay na ye dolo baw na yu bila sanfe tabarakallazi jala fi samai buruja
وجعل فيها سراجا على واللمبان فنا أيوب بلا سانفي لمبان يجمعي وهي الشمس المنيرات التي هي كسراج في الوجود وهي تلدي تلمي ni abe komi ewa lampa tilemi ni dugu jera abe jeya kayele ni jiyano komi lampa sufela la abe mene chogomi kama qala taala wajalina sirajan wa haja ala ko lay tileke lampa na abe mene wa qamara munira ala de masannaye kalo fana bila sanfe kalo min norlendo ay musriha mudiya bi nuri akhari alebe ewa menede ka yoli de muhammad ni noro abe noro minta danfe morela ay bi nuri akhara min khairihi nuri shamsi kalo noro sufela la kalo be yele min dide kalo ba ka yele inta tiledela aba ka yele inta tiledela abe kumi lampa munun be sisa ko ni hada madon bake kaka bebe ala de kala de galide kalo bin nuro ta kan nuro ta tiledela pano fona dilala sisa nwa ampolo bala ni tile menenaka wode ba sofe sufela la lampai won polo min be pano na aba nuro ta tilendela tile min be siga ka tile felala ampolo nuro be ta wodela panonka wote wakalo fana ba ka noro tatile de la sufela la abe mene ala de masami ñom ninke wajala al khamra fihi nura wal khamra munira huwa alladhi jala samsa diya wal khamra nura aya wala ko le sam e watileke abe yele mbo ka kaloke noroe wa qala mukhbira an nuhi alayhi salatu wassalam أنه قال لقومه ألا يفني تمامة تنبان كباريا نوح ككباريا لا نوح كأكام غوما ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات اتباغا أقوم ما يوا مسمي سانكب ولون فلا داكوك بلي ولون فلا وجعل القمر فيهن نورا ككلوك سانكب ولون فلا كنو نورا وجعل الشمس سراجا كتلك لامباي نتري فلا لوفنو بمنه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة على دم مساء ناي سوني تلك ube ñogon fale ni su tara tile bena ni tile tara su bena be ñogon fale ala de masay na yen ninke liman arada an yadhakkara aw arada sukura kana fotota min ka telefoni minene do kana fotota liman arada an yadhakkara aw sukura mo min ba fe katashi kamiro ube mo min ba fe kala barkada mana hadamade ni e bafe ka bara nyuma minke ala ye tilafe ni ala mo onoya ni e mashe ka ke tilafe sufela la ibese ka bara inke ayato kana manka wore ci ala anya fo ayato aya bila ni mo min kan ka bara minke tilafe ni mashe ko ke sufe ibake ni mo min kan ka bara minke sufe imashe ko ke tilefe ibake min ba fi kala barkada uno min ba fi kattashi wode yato anana hadisa sahlen kono tiden ko inna allaha azza wa jalla yursitu yadahu bil-layli liyatuba mushi'u an-nahar wa yursitu yadahu bin-nahar liyatuba mushi'u al-layl tiden ko isinu nema baka ko sufalala ala ba bolo fula fense pour mogo minnu ala kota ni junubu ke tilefela la aw ka tubu kanale ala ma ka tubu mina bolo be ala la bima yelu bi jalalihi sufela la ala ba bolo fula fense
aba bolo fense pour munu ni junubun ala kuta ke tilefelala sufelala aka tubi kata ale alama ka tubu mina tilefela fanala ala ba bolo fense pour mugo munu ni junubu ke ni sufelaye mugo mabwa kalama ni dugu jera ikan nimisa ika tubi kata ale alama ki ka tubu mina ki ka junubu ya faye dongo dala beninke suus wala ba bolo fense mo munu ni ala soso tilela pour aka tubi sufela la aka tubu mina sogoma fana ni ewa dongo do fana tilefe ala ba bolo fense pour munu ni ala soso ka junubu ke sufela la aka tubi aka tubu mina wa qala mujahid wa qatadatu qilfata mughtalifaini ay haja bisawadi wa haja bidiyai abe komi tafsir fulana nani fa tafsir law tafsir fulay munye qilfata nu be nyogon fale mi tafsir wore nana mujahid ni qatada to bolo ko qilfata ko ala yu bo nyogon koro ni finendo ha ko ninjelendo ko so finendo tilafila jelendo wala yu bo nyogon koro donc aya be nin fula beta ala yesuni tileke ube nyogon fale pour mogomi ni ba fe kamiri katashi ka ala barakada ni ba fe kamiri ni tashi ni bara min ke tilela ni ma soro iba ke sufe ikan kan min ke sufe ni ba soro iba ke tilela e wa ala yu bo nyogon korofana ka sufe la fi ka tilefira jeya ala de masay na yen nunum beke aha وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما على مثل كرتالندو هذه صفات عباد الله المؤمنين على بنا على كجمؤمنون ala ye do munu dambi kata yere togoma ka togo minye nema e ko ibadu rahman ko masahinna masaka jo wala binu mankutu fo mogo kutiluma jo ki janto ni mankutu fanala mu'minu kam mankutu fule ka fo arhamanu yere ka jo mankutu fule kana fo fa folo munye alladhina yamusuna lil ardi hauna ولود النوب تاما دكولوكا وبتاما بالسكينة والوقار حكي سيجني سبتي وبتاما دكولوكا حكي سيجني أني سبتي كنو بالسكينة ووقار من خير جبرية ولا استكبار وتتاما دكولوكا نير سغوكي وتتاما دكولوكا نير بوني ubetama dugukolo kani sabati de asekina wal waqar sabati ani bonya kono ubetama dugukolo kani ode utetama dugukolo ka ni yere sago kelaka tama chogoye utetama dugukolo kani yere bonya komi ni ala ko ayawre kono wala tamsi fil ardi maraha ala ko kana tama dugukolo ka ki janga ibe kamanta yamfe ibe kamanjigi yamfe ibe kereta yamfe ibe kerejigi yamfe ala ko ikana ninke da ikana ninke dondola ali ibn abi talibi chedo nana ka kompile nyuman dodo ka kumpenye abe tama fo abe janga anana adu ali ibn abi talibi ma ako ali ibn abi talibi ma ko ibe ne dowa ali ibn abi talibi ko be doke akonye jonye ako e folo ibora bogodela e yere la wajide maniji e maniji de e dolen fule sisa i kono falendo sobedela i farukulo min fule ni tumu ka dumuni de do te dolen tora sagira kata ka sokono finu munun bala na ba waso ne uye kuwa janga nuye ataru bo ka fara mugo toka ka mugo ka ali haladu ka mugo toka ali halata hada maden kere tuye hada maden de ke kadiri konona la ke ala kan nyamar kan konona ke islamiya ka adabu konona la ibadu rahmanu ka jogo fule
ni e danga da nin dugukolo ka o nana aya wɛrɛ kɔnɔ e tɛ se ka dugukolo in sɔgɔ n'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ fiɲɛ i tɛ se ka se ala ka kulu ma sanfɛla la lan tagriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula e dangara cogo e tɛ se ka dugukolo in sɔgɔ e y'i yɛrɛ ta cogo i tɛ se ka se ala ka kulu ma i t'i yɛrɛ lafiya فأما هؤلاء من منت على كجنونية فإنهم يمسون فأما هؤلاء من من على كجنونية فإنهم يمسون من غير استكبار ونور تاما دكولك وتو يربنا ولا مرها وتو جنگا كي ولا أثر وتو دانتمك ولا بطر وتو تاما ني تنيانيوني لي بطر كتنيانيوني وليس المراد أنهم يمسون كالمرضى لا ينتي فنادي كوبي تاما دكولك كومي بنبغتو تصنوا وريا باسكي دو هر أجوغتو ميني كا يريكي yere majigi bagay ka nyure tama komi noshi ni karasa sabati baka kula kasura be yere jirade la o kote de bun kasir ko kote de nimba ayere kai ka yere ke katama komi noshi ka yere ke katama doni komi bana de be mola mo bana baka to tama chogo ka yere yere jira ako kote de faqad kana شيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أكو آدم دين بنيمة تنكر كسي نيمة باكا إجا مسا كأنما ينحت من سبب تنك تيدن سين كتلي نابي تاما أبكو من نيبو جيجي مونتايلا إسين بتلي أتشوغمي تيدن كتاما تشوغو تميودي أبكو من نمو من بجيجي مونتايلا أكي ساقو لا إسين بتلي أتشوغمي دي ewa ciden tumbe tama dugukolo ko cegode la asen katteli wa ka'annama al-ardu tutwa lahu ni ciden be tama tanka kattela be komi dugukolo be kurwaye de abe komi dugukolo be kurwaye wa qad kariha ba'du salafi al-mathi bi ta'assufi wa tasanni salafu salim mu'min be ayama kiyere dila kiyere tama cogo do yere la puru yere jira mugo kado ko ma fantani sabati baka tama chola ako salafu do yoko hatta uruhiyan an umara annahu ara saba yamshi urwayda umar bin khattab dondola ye fonnan kay do ye kamalen kuro fonnan kay do ye abake katama doni fa qala ma baluka anta maridu umar ko mun bila akol man kene de wa banade bila wa iman kene de wa ni benin tama chogoke قال الله يا أمير المؤمنين أكو أي مؤمنين يما بناتنا فعله بدرتي برسوغو دو بأمر بلو أي برين تاكما أي برين تاكا غوشي وأمره أن يمشي بقوة أكو تامني فناي كبنا بغدو تامتشوين بلا وإنما المراد بالحون هنا السكينة والوقار hawna min foraya la nyini yede hakli sigini basiki kasore bolo kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam comme alaka ciden ya fo cugo mi kisiri nema baka ija ataytum salatan fala tatuha wa antum tasawuna ciden ko nabina salirola misirila akana ateliyare akana tamakana ateliyare wa tuha wa alaikum shiqinatu aina تام أين سليرو لا نحكي لشيء باوبلو فما أدركتم منها فصلوا نابنا من سليلا أبو سلي وما فاتكم فاتمو نمينا أودا أبو تيمي ننتجو فليوا يمسون على الأرض حونا نوبة تاما دوكولكو بتاما نحكي لشيء أني باشيكي على كجونيمو جوغو فلي فلما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ni jahili kuma nyugonya ko ba fe ka jahilu kuma do la suma ko du ka jahilu kola uni be kuma do fiye nimbu kisi nu te do ka jahili yala qalu salama korte ko ku be salamu bilika de ayi be kuma do de fo numbi u kisi e ka jahili yama
ay ja safiha عليهم الجاهل نجاهلي فندم بل يتكو شجرة بالقول الشيء ككما جغفوية لم يقابلوهم عليه بمثله ولوتو اوا ابن نغنيا نيكا كما نغنا كافوية ولوتو كجاهل كما نغنا فوية بل يافو ويسفو ولوبي يافي مدي كوكونا جا كتيما ولا يقولون إلا خيرا وتفوي فوي نهراتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجده شدة الجاهل عليه إلا هلما كيدن تنكرا جاهلي كجاهلية كتاكيري ما تفوي فرا كيدن كتيما نمونيوتي ني جاهلة عليك أسجر تشغو تشغو عليه منوني سبالي دي إريلا وكما قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ألا يافا يوريلا كجغولا أكونو يباترا كما مدرون ubu koda made ulute so kajo ibadu rahmanu te so kijo batara kuma kafanyana ati sigina be kuma ni batara kuma be fanyana aya fodro abatiro bo akoro ube aya fodro temetoro be temeshi akale donc on a de fule ni jahili ya jahilu kuma ta ku segere uluti e segere ni ka jahilu kuma nyogonaye ulube hera kuma do de fuye ulube kuma do de fuye kuma nimbu kisi nute do ka jahili yala anyo tafsir nyo de tafsir subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka tafsir suratul furqan ambina woni aya biduru ani kononto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu jumada al-ula minye hijra sankalo duruna bisuye otani nani nai miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo tari fulanna bisunye otani sheginaye ambe bako jikorni golofula masjidi salamu kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام إلى آخر الآية درسوت من آية من كلنا نهاية ولم بودلا نيالك وتوكل على الحي الذي لا يموت على كوي تشيدما يكو شمبه مسما ikika ko shinshi masaka masani na nyana malendo atesa wasabbih bihamdihi ika subhanallahi fo katanu wa kafa bihi bi junubi ibadihi khabira ala wasara masaye bato femminna abaka jo abaka junubu bedo ika junubu gundolama akononalama abangale ala babedo ababe kalama ni aya be odo nofe
الذي خلق السماوات والأرض مسمي مسمي ينملندو ناتسا ale ala de ye sankaba wolonfula ana ka korota na ka yuruwali na ka bonya wal arda ale ala de dugukolo da dugukolo min be duguma ana ka yuruwali ana ka bonya wama bainahuma ani min be sanni duguce ala de taye nunun be ale de kam marali be nunun kan aye nunun da fi sittati ayyam tile woro de kono kata dumasi dali daminana juma dali banna alama dali ke sibiri ama sege fana de summa stawa ala al-ars o kofe ala dara kirnyela la resuka ahli sunna wal jamaa uka aqida ala bella resudeka ninyi aka doniye ana ka yeli ana ka korosili ana ka marali o be fambe mi ala yerebe sanfede jahamiya uma soma ali ashaira uma soma jahamiya uluma sokwala be sanfe ali ashaira ulu fana maso ala be sanfe me ulu be aya nunun ta'wili de ko ala kamarali de be la resu kam ya yerete ne nunun ni ahli sunna wal jamaa ka aqida utenyo wonta ulu ye bidia sirawye ahli sunna wal jamaa shebo tabino bebe minka allah rabbil la resu sanfe شاول الإسلام بن تيمية أكو كتابه كنو العقيدة الوسطية أكو ألا يا يرا أكو على دالا كرينا لا رشوكا آية ولون فلا كنو قرآن الله وتسورة كلونا يرفل لكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش من سورة الأعراف كنو aya biduru ani nani ko ale ala de sankamolon fula da ani duguma kololon fula ko tigi ala de masami ni sankamolon fula duguma kololon fula da tile woro kono o ko fa dala kirira la risuka suratul araf aya biduru nani abe ni aya kelemi ona be suratu yunus kono إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش سورة يونس آية 7 نيجي يرفلنا القرآن كنو نيارا بافوكو عليه دارا كنيرا العرشك يرو 7 الله الذي أرفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش سورة راد aya fulana ko ala de masamini sankaba wulon fula korota ka soro kilomatu koro ko na yere nyabu la chogomi ayere nyaba la chogomi o ko fe adala kernyera la rishika yoro sabane suratu rad kuna aya fulana yoro nanina ala ko arrahmanu ala li arsi istawa وفي سورة الطه كنو آية دورنا كو ألا كو دالا كرينا لا رشكا يردورنا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على الأرض من بوبول سورة فرغان كنو يا آية بدورو أني كنونتنا ني يورو ورنا ني نيغنا أبي سورة سجدة كنو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على الأرض سورة السجدة آية 9 نيغنا بي وتورنا ولن فلنا هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام
ثم استوى على العرش سورة الحديد آية 9 سورة الحديد آية 9 على دي مساي ناي سانكبولون فلا دا اني دوما كولون فلا تيري وورو كونو او كوفا دالا كنيرا لا ريشوكا عقيدة وسطية شغل الإسلام بن تيمية كوني يورو وورون فلا قرانا كونو على يريا كلا ريشوكو سباتي كوالي بالله ريشيكا دي استوى على العرش بالغيم كو سلفو يا توسير الناني استوى وآل وارتفع وصيد سلفو يني كوروناني دي فو على كالله ريشي سانفلالا استوى كدالا كيني وآل ككورتا وآل كاكا سانفي وارتفع ككورتا وصيد كيلي kayelaka ako salafu ye ni mana nani de fo istawala o nini alaka lare si sanfe ko ala be lare sika della durubala alquran wa sunna wa ijma'il umma wal fitra wal aql ni fe durube ya sabati ko ala be lare suka Kuranata waya ufula nyokala hadisata chiden ka kuma ya fo hadisa la kwala billa risu sanfi hadisa sahalen kono aka kewale ya yira kwala billa risu sanfi don mi ako shebawma ako yala chiden ya nya la shawma ba aka kutuba la ka hijulam arafa sheba ko ho aya bulo kurta ako allahumma ashhad kidan ka kewale ya yira kwala billa risu sanfi aka sabatili ya yira kwala billa risu sanfi mawiya ko abaka de muso horonya kidan ko sana ika horonya bila kana ya folo de muso inana kidan ko aina allah ako de muso ma ko ala be mi qalat allah fi samai de muso ko ala be sanfi kidan ko mani ana ako ne jonye ako anta rasulullah wa qala sallallahu alaihi wasallam ittiqha fa innaha mu'minatu ako mawiya mannin kan horo ya ni mu'mini musode kiden nya sabati ko ala billahi si santa ka sunna kuna ka sunna la hala sabainde qawluhu wa fi'luhu wa taqririhi aka kuma yirara billahi su sanfe aka ke wale ya yirara billahi su sanfe aya sabati wala billahi su sanfe ni fulan nay sabana ijma'ul umma doni ko baga bebenin baka ahli sunna wal jamaa shaybau tabinau sosoli tunu ni wonce ko la billahi su sanfe dalla sabana al fitrat dan fen be kelen dan cogo ala ya bili hakilini ni kono ko ala billahi si sanfe o de yasro ito duwawu kela siye na be duwawu ke fo aba tege jakata sanfe mun ba kono min ba dan cogo la parce que ba do dan cogo ba yira min bi dan cogo la ba yira ko ala be sanfe